هەفسەرۆکی ڕەوشەمبیرن ڕۆژئاوای کوردستانê برێز شێوەکار ڕەشید حسۆ بلا فەرمووکە. گەلی ڕێزداران دەستپێکێ ده ئەز بناوێ هەفگرتنا ڕەوشەمبیرên ڕۆژاوای کوردستان هەرارەکە بخێرهاتنا وە dikim. Di kongra meyî çaremîn de li bajarê Bielefeld yê Almanî di 2014 de di kongrê de hinek biryar hatin stendin, hinek tewsiyat. Ji wan tewsiyata ku em du şaxên hevgirtinê li Bakur û li Başûr damezrînin. û yek ji serekîn yan jî girîngtirîn wan biryaran ku em navenda hevgirtinê bînin ser axa welat li Rojavayê Kurdistanê. Bi rastî wekû nizanin ew xewnek meyî kevn bû. Herdem ji me re wek xewnekê bû ku em karibin karekî wisa dezgehek wisa li Rojavayê Kurdistanê li darxin. Ji bo wê jî ez gelekî kêfxweşim ku ana em li vir civiyane taku em navenda xwe li vir bicî bikin. Gelî rêzdaran wekû hûn dizanin karê rewşenbîrî karekî ferdî ye. Lê ji destpêkê de armanca me ew bû ku em rê li ber dezgehek rewşenbîrî vekin da ku em bi asta xwe yê rewşenbîrî gavekê pêş deherin. Li vê de bi rastî ez dixwazim bala we bikişînim ser gotina rewşenbîr. Çima ev gotin yan jî peyva rewşenbîr çima hat bikaranîn. Mebesta me jê yan jî armanca me ku em sîwanak giştî ji bo her kesên di qada rewşenbîriyê de kar dikin. Nivîskar, rojnamevan, helbestvan, şêwekar, sînemavan, mûzîkvan û em bêjin gelek beşê din yê ku dikevin bin sîwana rewşenbîriyê. Yek ji armancê me jî ku em mafê endamê xwe û mafê rewşenbîr biparêzin bi awakî dezgehî. Her wiha çawa em hevdû qebûl bikin û hevdû fêrî karê dezgehî bikin. Dîroka hevgirtina me yan jî ya dezgeha me girêdayî du qonaxayê yan jî du qonaxên girîng divê dîrokê de gerek em bînin ziman. Yek jê damezrandina wê di destpêkê de di 2004 de piştî serhildana 12 adarê li bajarê Sandvikên yê Swêdî ku em komek rewşenbîr giyan hev û ev dezgeh bi navê însiyatîva 12 adarê de hat damezrandin. Qonaxa di dua ew e ku îro em giş li vir civiyane ku ew karê ji 2004 de heta ana me dikir ku em navenda wê bînin ser axa Rojavayê Kurdistanê. Ku ew xewna meyî kevn îro bûye rastiyek. Ji bo va sedeman ev kongra me girîngtirîn kongrê ku heta ana me li dar xistiye. Piştî kongra yekemîn a Sandvikê. Gelî rêzdaran. Em baş dizanin ku em deyndarê wa keç û xortên ciwan yê ku dîrokeke nû bi xwîna xwe li ser vê axê nivîsandin.
و ریج مر وکرن کو ایرو ام الویده که لهر بجیون و ام کارکی وسا بکن کو ام دزگه که بناوی هفگرتنا روشنبیرن روجاوای کردستان لدارخن جبوی از سپاسیا و جبو هاتنا و دکم سپاسیا و توان و بتایبت سپاسیا کمیتا آماده کار و افسر ساله که یه کدک نهندک و بلکی گلک زوری جی در باس کرن کو قریبون ملویده گشا بجوینن و از هیویا سرکفتنه ج کنگراوی رتکم یان ج کنگرا مره بخیر و خوشی هاتنه ام سپاسیا سروک هفگرتنا روشنبیرن روجاوای کردستان هر رکیل اوروپا شوکار رشید حسو دکن سر اخافتناوی نها گوتنا دستیا چاند و هنر رزدار بریوان خالد بلا فرموکه سریدم جی پنجمین درخستنا هفگرتنا روشنبیرین روجاوای کردستان لروجاوا اف کنگر هاد درخستن پیروز دکن راستی جی پیروز باهیه گه اف هفگرتن جی هر دره دست بکر ایرو جی ده حمیزا آخا خود کسین روشنبیر نویسکار شواکار ایرو وی کنگره خوال دار دخینن جیه کی پیروزباهی هگر ایرو روژ وگریان حمیزا ولات گکاربن شورش اگل ولات تیل دار خستن دستانه اگل روژاوا تیل دار خستن انجخی بی کنگره کی ولو بهزا وی کنگره انجخ دستانه شورش روژاوا به نیفساندن تشتکی بالکش هی روجاوا د تایبت وکی ای سال براستیجی اما دسته چاندم وان تشتاجی ما جمیجرم تشوپینن یعنی سر و ساله ده او قصه کنگرا هاتن درخستن به تایبت ده قادا روشنبیری ده بلکه افین کنگره پنجمین ایش شمین تشتکی پر بالکشن لهویک مجی هیه و ام بوی هویا خوش بباورن گراستیجی اف کنگرین تل درخستن به تایبت وک ایسال گکاربن ببن برسف جوان دستانه یان جی لایقی خوین آوان شهیدین گه ام دندر روجاوا ده افسر 6 سال وقتی در باس ببه ام شورشه که جیان دکن گه او کچو خورتن راستیجی خوین آخواه دکن دیاری جبو آزادی آوی آخی انجخی کسین گدوان سال زیاده کاربن وان دستانه هانه بکن دیروک و بلاو بکن جهانه رم دم نما دما بریه نها که ما مستشتن گوتن پر به ایش من راستی جی جوان خمو خیال بو گروجه کج روجا بین سر آخا ولاتین خواهد تشتکی ولول دارخینن ایجا دم دست یادهیه ایجا راستی جی امکارن بیجن وین کارن مجارن شورش یانجی شورش بنرخینن هر تش جوار ناف دست یادهیه هر امکانی جی هنن بلکی هنک پرزگریک درکوین بلکی هر تش نگوری خمو خیال مروجی درکوین تبکه نکی شورشی کی و شورشی خفر دکه لیدی ساجی هیویا مهیه گراستی جی هگر ام به حسکرنا ولات نزیک ببین با حسکرنا و شورشی جی نزیک ببین تجاری سیاست ناکه و مجارا پینوسه ده تنه هیویه کی مهیه دیسا جی ام اصرار دکن ام بو هیویه بباورن گراستی و او پینوسا وان نویسکارا روشنبیرا شیواکارا چه مجارن دوی هفگرتنه ده کم بونن هفگرتنه کی چه کرنن و ببین لایقی و شورشی و ببین لایقی وان خورتو جوانان گه خوینا خو فدایی و آخی کرنن دیسا جی ام سرکفتنه جوار دخوازن بهوینن گو بریارن پر خورد گاون پر پیروز جبو و کنگره بیل دار خستن و ام دوه هویه دی جی باورن سرکفتن بجوارم
ام سپاسیا هفسروکا دسته چاند و هنر کانتونا جزیره رزدار بریوان خالد دکن نها هونو گوتنا هفبندی عن اجتماعی آ کردی لسوریا برز نصر الدین ابراهیم برێزان ئەندامên کۆنگرا پێجەمین یا هەفگرتنا ڕەوشەنبیرên ڕۆژاوای کوردستان میهوانên هێژا و عەزیز ئەز کێفخۆشم و شەرەفمەندم jî ku îro em li kongirawa bi navê hevbendiya niştîmanî Kurd em hazir dibin û em pîrozbahiyê germ ji wa hemû endamên kongira pêncemîn ya rewşenbîrên Rojavayê Kurdistan ra em hêviya serkeftin di hemû kar û barê kongira we îro ku li Rojavayê Kurdistan tê girêdan li erda azad û ya ku hatiye xemlandin û neqşandin bi xwîna şehîdên mey pîroz. Ez dixwazim bêjim ku em ji destpêka krîza Sûrî ve û heta weke îro jî em dibînin ku çareseriya krîza Sûrî wê bi awakî aştiyana siyasî bi diyalog wê were çareserkirin. Tecrîba ezmûna ku îro Sûrî tê re derbas dibe ev krîza isbat kir got bi aliyê çekdarî tundî bi nemumkina çekdarî tiştek Sûrî de pêk bê ne ji aliyê ê ku xwedana naskirin opozîsyon bi aliyê çekdarî û ne ji aliyê rejêm ve jî bi tank û topa ev mesele çareser dibe. Ji ber vê yekê jî îro gelekî pêwîst e ku hemû alî ê opozîsyona Sûrî hemû niştîman û perwer hemû niştîman perwerên Sûrî û demokrat û pêşverûnê Sûrî bi hevdûra diyalogek berfereh vekin ji bo dawî anîn bi vî şer û kuştin û penaberî û hebs û evqa rewşa ku xirab gelê Sûrî tê re derbas dibe. Ji ber vê yekê jî em dibînin weke hevbendiya niştîmanî Kurd got bê qeyd û şert hemû aliyên siyasî ê Kurd bêne cem hev dibin yek sîwanê de lêvegerek siyasî dîtin û bahweriyê xwe bikne yek û li ser vî esasî jî xebata xwe berdewam bikin. Ji aliyê dî ve jî weke hûn tev zanin tevgera rewşenbîrên Kurd bi awakî giştî ji vê saliya taliyê de tê Celadet Bedirxan bigirê ta Osman Sabrî Cegerxwîn Seydayê Tîrêj Yusuf Barazî û gelek ê qedir biha ku di hebs û zindan û bi gotar û bi nivîsandinê xwe dîroka milletê Kurd xemilandina ya wî niştîmanî. Ji ber vê yekê jî îro wên weke rewşenbîrên Kurd di Rojavayê Kurdistan da tiştekî gelekî barekî mezin tê ser milêwa ku win rola xwe di aliyê nêzîkbûna giştî di nav hemû aliyê Kurdî de û rewşenbîr jî bi taybet bibne yek. Ez dixwazim nemûnekê bêjim li başûrê Kurdistan di şerê birakujiyê xwekujiyê de
همو قلق سازي بونا قط سازيا روشنبير وروجنموانا ما يك سازي جارك دي بنافي حفبنديان اجتماعي كرد از کنگراوی پنجمین پیروز دکم و هیویا سرکفتن جوا تفارت خوازم بجی کرد بجی کردستان سرکفتن شکنگری ورا سپاس ام سپاسیا گوتنا هفندیان اجتماعی آ کردی سوریا برز نصرالدین ابراهیم دکن نها آخافتنا کمجوینا دموکرات و چپگرین کرد برز سلیم مجید برا کرم که الأخوات والأخوة أعضاء المؤتمر الخامس لاتحاد مثقفي غرب كردستان الأكارم، نهنئ انعقاد مؤتمركم الخامس متمنين لكم التوفيق والنجاح في تحقيق ما تبغون لتحقيقه، والتي لا يمكن إلا أن تصب في خدمة شعبنا السوري عموما ورجاء كردستان بشكل خاص. أيتها الأخوات، أيها الإخوة، أيها الحضور الكريم، منذ الوهلة الأولى لانطلاقة الحركة الاحتجاجية الشعبية والعفوية الشريفة التي حدثت في بلادنا في العام 2011، والتي كانت تسعى إلى إحداث تغيير وطني وديمقراطي جذري وفي مختلف الميادين الحياتية وعلى جميع الأصعدة، استغلت من قبل قوى فاسدة محلية وأقليمية ودولية لتحقيق مآرب خاصة مستهدفة إحراق سوريا من الداخل وكسر إرادته في إحداث التغيير المنشود. وبالرغم من كل تلك المآسي والويلات التي تعرض لها الشعب السوري من قبل الطغاة والغزاة، وخاصة بعد زج قوى فاشية جديدة أمثال داعش وجفش بغية تعميق الأزمة من خلال ضرب مكونات الشعب السوري ببعضها وتحطيم البنية التحتية والاقتصادية لدولته وتحويلها إلى دولة هشة فاشلة لا تستطيع أن تعيد دورها الوطني وعافيتها بسهولة. يتطلب منا جميعا النضال بلا هوادة لإفشال تلك المخططات التآمرية، وأن نسعى جاهدين لإعادة مركز ثقل القرار الوطني السوري إلى الداخل بعد أن سلب منه من قبل دول أقليمية وعالمية لها وزنها المؤثر في القرار الدولي بشكل عام، وفي طرح مشاريع وطنية وثورية تلبي وتستجيب طموحات الشعب السوري ويزيل كل المخلفات التي سببت في نشوء الأزمة وحل كل المشاكل والمعضلات التي كانت تعتري تقدم الشعب السوري وازدهاره ورقيه. مشروع ثوري يحمل في طياته تحقيق أعلى مستويات الوحدة والتلاحم والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحل قضية مكونات الشعب السوري عموما وقضية شعبنا الكردي بشكل خاص، والذي مورس بحقه كل أشكال الجور والغبن من سياسات الأنظمة التي سبقت نشوء هذه الأزمة. نعم أيتها الأخوات، أيها الأخوة، يجب أن نتكاتف جميعا في بناء دولة سورية ديمقراطية اتحادية يحكمها نظام يحمل مشروعا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ووطنيا وديمقراطيا متكاملا تلبية لطموحات جميع مكونات الشعب السوري. ولذلك ومن هنا لا بد أن نذكر الدور الفاعل للمثقفين الثوريين الذين يقدمون المشاريع الثورية للجماهير الشعبية، وخاصة في حالة وجود أزمات تعتري سبيل تقدم الشعوب وازدهارها وتقدمها الاجتماعي، ولا بد أن يساهموا في تجسيد تلك المعارف على أرض الواقع من خلال تبني الجماهير لتلك المعارف.
أيتها الأخوات، أيها الإخوة، أيها الحضور الكريم، حري بنا في هذا الوقت العصيب أن ندعم مشروع النظام الاتحادي الفيدرالي الديمقراطي ومجلس سوريا الديمقراطي، والذي يمثل الغطاء السياسي لقوات سوريا الديمقراطية، والتي تعتبر المعبر الرائد على الأرض السورية المجسدة لمشروع في بناء سوريا الوطنية الديمقراطية المستقبلية. ومن هنا ننتهز الفرصة لنرفع أسمى آيات التقدير لجهودكم المبذولة في فتح الفاشيين الجدد ودواعمهم من دول البترودولار، وخاصة النظام الفاشي التركي. مرة أخرى نحييكم ونتمنى لمؤتمركم التوفيق والنجاح في إنجاز أعماله. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. عاشت سوريا دولة ديمقراطية اتحادية، وشكرا لكم تجمع الديمقراطيين واليساريين الكرد في سوريا. ام سپاسیا گوتنا کۆمجیڤینا دەموکرات و چەپگرên کورد برێز سەلیم مەجید دکەن. نەها هون و ئاخافتنا یەکێتییا نویسکارên کورد سووریا برێز دلۆڤانێ دەشتێ کەرەم کە. بەشدارێن هێژا ڕۆژ باش. لە دەستپێکێدا ئەم کۆنگرەیە پێنجەمین یا هەفگرتنا ڕەوشنبیرên ڕۆژاوای کوردستانی پیرۆز دکن. ئەف کۆنگر قۆناغێکی دەلدار دکەوێ، قۆناغێکە پر تند و توژە. وڵاتێ سووریێ بتەڤایی و بتایبەت ڕۆژاوای کوردستانی شەرێکی رە دەرباز دەبێ، نە تەنێ شەرێ چەکداری لێ شەرێ مەژیژی تێکردن. چ ژە ئالیێ هێزên تundراو، چ ژە ئالیێ سازومان و ڕێجیما خۆپەرست، چ ژە ئالیێ نژادپەرستان شەرێ سووریە و ملەتێ سووریە و بەتایبەت ڕۆژاوا دەبێ. di qonağeke wiha de dema kongirek weke vî kongirê li dar dikeve, mirov hêvî dibe ku wê me jî rola xwe bilîzî. Ango pênûs çi destê nivîskar da, çi destê roman nivîs da, çi deng û awazên mûzîkvanan wê guhartinên nû di vê çarçevê de bêguman wê pêşxin. Lê ta ku ev armanc pêk bên, bêguman divê çi sazî û dezgehên rewşenbîrî li ser xwe rawestin, nelayangir bin ji tukesî re. Tenê layangir û alîgirê doza xwe bin. Alîgirê doza Kurdî bin, ne tewa Kurdî bin. Di wê demê de em ê zalimin ku wê pênûs rola xwe ya erênî bikarbînin. Rewşenbîrî ronakbîriya. Dema em bê ronakbîriya girêdaye bi mejîva. Ango çandeka erênî peyda dikê. Lê gelo wê saziyek tenê karibe vî karî bike, em pê nebawerin. Em di yekîtiya nivîskarên Kurd Sûriya de bi wê bawerin ku alîkariya hemû dezgeh û saziyên rewşenbîrî bi hev re û bi alîkariya
تفايا جواكي وهنجي كاربن أرمانجي خوبيك بينن جبر فيجي ديكيتيان فيسكاري كرد سوريا دا ام هر و هر به سینگا کا فراه مجيكي فكري دستي خود ريج دكن جحمو كارين نتاويرا جحمو كارين روشن بيريرا جحمو سازيو دزگهان را كوام كاربن خزمتا دوزا كردي بكن ام تف بهافرا دوباره بناوی یکیتیان ویسکاری کرد سوریا از پیروزبایی دما اندامی کنگر و هیویا سرکفتنی و انجام نباش کنگرای وارد کم سپاس امجی سپاسیا یکیتیان ویسکارن کرد سوریا دکن برز لوان دشته نها هونو آخافتنا یکیتیا روشنبیرن کانتون جزیره برز خالص مصور قال لي امو دبوين هجاو دلال چه سیاست مدار چه روشنبیر چه سازی از خیرتاتن دودم بنابه یکیتیا روشنبیر کانتونا جزیره از پنجمین کنگریا یکیتیا روشنبیر راجابای کردستان لوهمیا پیروز دکم براستی قاملي بنارن وكبالا جبل كاني زمان اف قواستنا نافندا روشنبيرا بآلية روش آباء كردستان ده اف جهة روشنبيرة ما يعني هناك جه روشنبيرة ما دج ولاتي خبر ددن وبأرزاني درن أوروبا درن جهة خوش جهة قب جاميرانا جهاتنا خديه بيك وانقري ابجي جوانتي حسب جرس داريه هاتن ولاتي خو اساس فكرن ولات تم اساسه براستي ابجي سباسيه وما سباس دكن لي ام ديفيجن نبسه امر ولاتي خو ولاتي من نكارن دبجه بردن ام بين كونغري خلبر تشيك ونافندا تشيكن بس ام بفكرن دون افندا شي كارما شي روشنبير هي اركاوي هي روشنبير بأرك نكار كار بكر لاش حر كرتك جراش جزء جراش كاريوي هي روشنبير كاريوي شيء روشنبير نام بنفيسينا الانترنت ادو غوار ادو بيجاز روشنبيرم وكاتا نافي من فيسانديه روشنبير راح في داكاريه بير هي دروجه تاريده دنفيسينا خواب ملته خوره مجهول دكه دبم روشنبير كي جاليري او روشنبير قلنا جاليري به ناب روشنبير ما لا خوي ما لا خرونه دبك خو تجاكر به معلومات يجي فربن اما تكاريناك او نا روشنبير جبرغو درنجن رنجك روشنبير هي ما لا خرونشتيه ودبجاز روشنبيرم او يبكي تشتكي ناي رنجه ده روشنبير تفقري إلى باطي أو روشنبير أو جمر لازمه ويشبكه إيرو أو روشنبير دبل دورة خبنر شن دورة ويا هي شقونا غير درباس دبه إيرو خطرك مزن سروالاتي ما هي إيرو عمد رجع آزادية دنه إيرو الدنيا وتجمل سر ما كوم بويه تنق ولاتي مجمر داقر بكن ما كوم كوجيل سر ما بمشين قبار دوغان تبيجي سفر بري أب يعني كوم كوجا كرداتي زمان ام قالوا ام يشبكن او شردك شر خدك ساعتها يخش سينقا تقول لا دي بس روشنبير ام يشبكن اي مجي ام كاري شربكن شكا مجي هي ام راجل بينوس اخوين بيسينن دجمنج بينوس ام ترسه ام نمونه بدل لتركيا تشاوا ايريشي روشنامه ما كرن
چاو ایریشی میدیا ما کرن جبو چه ایریش دکن پراجی سر داتینن ولات خوشی دفروشن جبو که دنگ روشن بیر بگرتن دنگ روشن بیر بگرتن ملت جرا زاید مینه دبی ام ملت راکن سر فیا ملت کرد دبی ملت کردین بارکا خواسیایی نسواك مازن هاي باركا خنا حسياي شل دورة قوم به روشنبير رولا ما به أما تاكشتنا من لا ترشيكن أما يراكن بويراي بين أسكرم بدن حتى جملت بويرا خناس بك تشتغل بري ناقرة روشنبير إنك بيجن برا ولا إيش يوي سياسته تنا أنت بيجن روشنبير عيني إيجا يا كابينك رئيس يوي سياسته به أم سياسته سياسة مدارة تنير برنادن أم روشنبير نامه وقت عرض بيجي بوزة خامتك الحمد لله أما بنارن بيجيش مر لازمه تشيش وملته مر لازمه برجواندية خام تعطينين درهان أم راجن برجواندية ملته خوا ليه برجواندية ما نكتنن برجواندية ما أنا ليه دما برجواندية ما وملته ما كتن بخير عبدو تعارض ورطان شيمو أم راجن برجواندية ملته خوا روشنبير أبار كاوي روشنبير تبي ثقافتها ديمقراطية نعملت نشر مكان ملته ما هي نعلم الديمقراطية هي نعلم يكي تريش تاخذ بينه تبليك ملته ما أنا فروردت به جهاد دردورة خبي ترجي بيشكتيه لأركا روشنبير بداوي نابه روشنبير جرك زانبه إيرو تشتكي جران سربيوية روشنبير شاشتاوي بده شاشتاوي روشنبير كشاش بو ملته خاكشي شاش دك إيرو الفيدا بسبب خوينا شهيد أم لهف كومبونه چند بشه ما روشنبیریه هنه برابن اما بمن قوات جاف دور برا ناکوکی دامت نبه برا خوینا شهیدات بالا مدبه انتون شیخوف بشه روشنبیر روسی دبه روشنبیر تجاری برجوانده شخصی نزانه تجاری ناکوکیا نزانه غرور كبرياء فرشينابه دائما متواضعه بيشام التي خد مشي خوفي داكار دك قال له امولونا انا يا ام دنفيسي جبر تلفزيون ادر كمان وام كوتش مالجي شنو اوروبا روشنبيره ما كوتش مال شنو اوروبا ولات خواشتنا شكيرشتنا نزانم لورد بيجي فرانت غلط فرانت نغلط فرانت صح ورا هندر بيجي صح وغلط تشوي دربه نما اركيتها هي وظيفاتها نعوق التشيرات الخلقيه بك اول شيرات الخوف بتشما دركتيه تولات خوشكيرشتيه شخر شيرات ابك دورا بيج بيهم شاشادك اجبيره شبيره قبول لكن بب مرشد جمره شاشيه ما بيجي يا بتولو كنا ولا قول تم بب صار شعبان قبول دكن كسك نكار دبي روشنبير بقرا روشنبير تم قلم اوي د شغله دبي بكري طيبه اما دبي خرابونه جنك روشنبير ام بيج ناما روشنبير تبو روشنبير وتقنجه روشنبير قلم اوي شكك داجا توجه قال خراجي بك وقال اباجي بك قال حقيبك باطل باطل بك حقي اذا روشنبير تشيجي بجير لازمه جبلي المره جبلي شعبي بكري بده وجداني ويهبه بوجداني ويهبه مير خاصياوي جهبه شعبي بكري بالظلمه ببين نت ظلمه بينه شفت هيك ظلمه بينو نكار بنفسينا ظلمه بينو نوير بيجه ظلمه بينو وجداني خو خراتك علي ظلمتك او روشنبيرك بشكل جاي ام تخازن روشنبير شعبي من لدوه نولو بتنجي امله زي دبكن وجداني ويجهبه مير خاصياوي جهبه داوود از به کنگره جر سرکفتنی دخوازم و هم یا پیروز دکم و ساعتا خوش ام سپاسیا گوتنا یکیتیا روشنبیرن کانتونا جزیره برز خالص مصور دکن وقت دزانین گلک بروز کنج مر هاتنن پیروز باهیه بناوی زانینگاه روجاوای ام کنگرا پنجمین هفگرتنا روشنبیرن روجاوای کردستان مجدل و جان و پیروز دکن زانینگاه روجاوا حزب السلام الديمقراطي الكردستاني شخوا أخافتن بعربي هاتي قوتن نحن في حزب السلام الديمقراطي الكردستاني نهنئ ونبارك انعقاد مؤتمركم الخامس ونتمنى لكم النجاح والتوفيق في كل شيء والخروج بقرارات هامة خدمة للقضية والعدالة
مالباتا شێوەکار مالڤا ئەوژی پیرۆزباهیەکە شاندیە بناوێ مالباتێ ناوەندا سایە ئەلمانیا بۆن دکتۆر سعید مەلا سوێد هەلبەسوان یونس حەکیم ئەلمانیا نویسکارێ کورد ئەندامێ هەفگرتنێ لە ئۆروپایê حسێن عومەر بەلجیکیا نها هون و ئاخافتنا ئەندامێ کۆمیتا ئامادەکار هەلبەسوانێ کورد برێز ئەحمەدێ حوسەینی گشت بخیراتنێ سەرسەرا سەرچاوە گەلی میوانە گەلی ئەندامە پەیوا من ئاکۆ ئانها لەبێر سەرئەنجامە گەلێک ئێشێن مەزن برینên mezin û xewnên mezin em li wan welata bûn her bîr û bavariya me jî wisa bû ku rojekê dema ku em li sînga welatê xwe vegerin em ê di tabûtê vegerin lê ew bîr û boçûn ser û binî hebû û ji nişkê ve me xwe di hemêza dayîka xwe de dît berî salekê ez hatim min xwest ji dil û can dan û stendinan bikim rabimûrûnêm herim û werim û her sawa min derdê min ew bû ku ez bikaribim bê projeyê bigînim serî me ji dêrikê hettanî bi kobaniyê hevdîtin gelek cara me dilê hev hişt gelek cara me dengê xwe hev bilind kir û gelek cara jî me hevdû hemêz kir erman çi bû ermanc ew bû ku em bikaribin vê pênaseyê hinekî rehê wê daçikînin em bikaribin xwedî li nasnameya xwe derkevin û em bikaribin hema carekê bi tenê di dîrokê de em ji xwe re bibêjin berî her kesî û ji derdora xwe re û ji vê sosreta mezin a sînorên xwe re bibêjin ku ba em jî xwedî peyvin xwedî helwestin xwedî xeyalin û pêve girêdayî jî em aniha dibin xwediyê vê nasnameya xwe nasnameya ku serê salan bin pêgirî cewîsandî birîndar û gelek cara jî kuştî lê kefenê xwe çirand ji ber vê yekê me ji hevdûr got ka werin kî sor e kî zer e kî kesk e kî şîn e em vê pirsê li derveyî prosesa siyaset û fikr û îdeolojiyayê bihêlin werin em li hevdû guhdarî bikin em hevdû bipejirînin werin em bikaribin vê pênaseya xwe biçesibînin bila xelk ji me nebêjin hevalê filan kes û bêvan kes e bela wexta ku xelk behsa me bikin bibêjin Ehmed Hüseyniyê helbestvan şêwekar rojnamevan û şanoger em li vê pirsgirêka windayî bigerin û em hewl bidin berî her tiştî xwe têbigihêjin û derdora xwe jî têbigihêjin li ser vê bingehê me biryar da ku em ê bikaribin projeyeke xweşik li vê rojavayê ku hêjayî bejna rojava be û dîsa jî me ji hevdûr got me got ev rojava berî ku a ti kesî be a me ye rehê rojava rehê me ye wijdanê rojava wijdanê me ye şehîdên rojava zarok û keçên me ne dayîkên reşgirêdayî yên rojava dayîkên me ne û xewna mezin a rojava xewna me ye ka werin em van sînoran di giyanê xwe de ji holê rakin em cudahiyê nexin tiştê ku xelkê çêkiriye em jî nebin peyê wan û em jî van sînora pirtir nekin di nav xwe de bi rehekî bê hişekî
ببیر و بوچونکی وصا وکری وصا شارستانیانه ام بکار من الهفدو گهداری بکن ام درد و کل خوش هف بیشت و دویان کلیکن دیروکی ده ام بکار بن بزار بن کا ارکن مچنه ارکن ما نجبو ام سلوگانا و دروشمیان ارکن ما نجبو که ام استی خالبر کسی خوار بکن ارکن ما نجبو ام بکار من کسایتی خوب آفرینن ام بکار من سر پیان راوستن و ام بکار من دوی کلیکا دیروکی دو گوتنا خویا راستقینه بیشن و امش کسی نترسن امی شاشتیا بیشن امی لاوازیا بیشن امی ماسکا و سرچاف کاش سر روی سختکار و دراوینا هلینن کیجا کلیکا کو هلوس جماعت خواستن می هلوس ناخو بجگرداری بیشن امش کسی نترسن امی بی آوایی لخواه خودی در کونو گوتنا خواه لسر انیا دیروکی بنویسین سپاس جبو هر کسی کهات سپاس جبو همی اندامین کبشدار بون و سپاس جبو همی کس دیساجی بدلکی وسا تولرانس و فراه و خوشک و دلوبان سپاس جبو کسی دسپیکی پشتا خودان ما و ربیان سپاس اید نیوی ریدیجی پشتا خودان ما و سپاس ای بری هفتی کیجی پشتا خودان ما و خوشبر مدا عالی ام جه هر کسی حزدکن دری ما پر فراه ارمان جامع اوه کن بکار بن وی ناسنامه خوزفت بکن و ام بزان بن که چه جوی ناسنامه را گرکه ام وی پیک بینن ساعت و گشا خوش بو گذاری کرنی ام سپاسیا هلبسوانه احمد حسینی دکن اندام کمیتا آمدکار یا هفگرتنه نها هون و اخافتنا هفگرتنا روشنبیرن روجاوای کردستان شاغ باکور شوکار منیر شیخی ویا پدویا درجبونی سلاف و ریز جبو همو میوان هجا پارتیین سیاسی دزگاه و سازه روشنبیرا و میوان عزیز بری هر تشتی آخافتن بناوی دستیاری و بر یا هفگرتنا روشنبیر روجاوای کردستانی شاغ باکر او بخواه ده انجام کنگرا چارمین یا هفگرتنی اوروپا بریار هاد دان گه بر به ولات و هرن جبو وی که شاغک باکر هاد دا مزراندن 2014 پشتره لی باشور هاد دا مزراندن 2015 براستی هجای گوتنی امبیجن گه بلدیه باکر کردستانی و تایبت شهرداری باجار مزنی آمده قنجه کوی مزن هبو آلیکاری کوی مزن هبو به روشنبیر روجاوا جبو وی که چه در فتح هبو خستن خدمت روشنبیرا از باورم اف آخافتن آنا هجایی پیشگرتی جبرگو هر دو هفسروکن شهرداری آمده و بان گریدایی گلک شهرداری مردنجی ده زندان دولت فاشیستیا ترکته هاتنه گرتن جبو وی که اسلاوک مزن و پیشگرتیک مزن جوان ره آدن امی بیجن کنگرا ما یا آمده دبن سلوگانا شیخ معشوق خزنوی هاتبو درخستن از باورم ویگلی که خوشتر بایا گه حوالین ما ین کانتونا عفرینی جی قریبانا باهاتانا لما خابن در استراتژیا دولت فاشیستیا ترکا نهشتن بون آستنگ کنگ دمکی گه هرمی روجاوای کردستانی بگن هف از باورم بوینا روشنبیرا بهلوستا روشنبیرا و بچکدارن ین ویگلی و وی اخاکی و وان تسکفیات پاریزن میکاربن هر دو کانتونا بگین هف و کنگر جارك دين قلدار كفي هفالي ماي عفريني ببار نمينن جبو فيه كي ام سلافك مزن جهوار اردشينن اي خوستن ورن ونكاريبون آستنگينين موضوعي هبون يادن از باورم بريارا هفگرتني جبو دامزراندنا ناوندا خواه لروجاوای کردستاني والقامشتو بتايبت بريارا كبر بجاگر بو از هيويدارم جي سازين روشنبيرا بگشتي گش بهفره مرا خوشک درد به کش به هفر مرا بهستر دبه ام کاربن دیمنک روشنبیری و چاندی
لیاقی بجنا روجاوا به لیاقی دستکفتی انگلین کرد روجاوای کردستانی به جاره کدن اسلاف و رزی خواهج همو بشترار دشینم و اثر کفتنی جکونگرد خوازم و از بهیوی می کاربن یعنی بریارنین خوشخوا باور جهرنگ کاربن و دیمنا چاندی یا روجاوا بگشتی بافرینن گش به هفره چی سازی هبن سلاوی مج گشار هیه مدستی خودریش کی جهفره بگشتی گم کاربن سیوانه که بگشتی جروشنبیریا کردیره دار بخن هزا روشنبیر و هزا سیاست مدارا و هزا شروانا به هفره کاربن ببن برسف دستکفتی گلی کرد روجاوای کردستانی جاره دن از وسلاف دکم دسته ریفبر یا هفگتنا روشنبیر روجاوای کردستانی شاغی باکر ام سپاسیه شوکار منیر شیخ دکن سر آخافتناوی شبو گوتنا هفگرتنا روشنبیرن روجاوا شاغی باکور شخوا گلک بروز کن پیروزباهی هاتنن دکتور شفیق ابراهیم بناوی پارتی اجتماعی کردستان حزب الشغيلة الكردستاني وانجي بيروزباهي خوش هاندنن بيروزباهي برن لأما نها هون وقوتنا شاغ باشور رزدار ماجد داري روج باش بله أخفتنا روشنبيري باشور بعربية. الأخوة الأعزاء في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الخامس لاتحاد مثقفي غربي كردستان، الضيوف الأعزاء، تحية من كردستان إلى كردستان بمناسبة انعقاد مؤتمركم هذا الذي سيجمع تحت لوائه فروع أوروبا وشمال وغرب كردستان لاتحاد مثقفي غرب كردستان. نتقدم إليكم بأحر التهاني متمنين أن نخرج جميعا بصيغ ثقافية تخدم الحقل الثقافي والتنويري في روجافا، ولنخرج بإطار جامع لحاملي لواء الثقافة بما يخدم مجتمعنا الحر والذي ظل مترقبا للحرية ومن أجلها قدم الكثير من التضحيات سجنا ونفيا وطردا إلى أن أصبح واقعا ثقافيا مدجنا للسلطة فحسب أو الانكفاء وعدم خوض مغامرة الكتابة الصادقة والتملص من مسؤولياتنا التي كانت مناطة لنا، ولكننا تخلينا عنها قسرا. الحضور العزيز، عندما أسسنا فرع إقليم كردستان لاتحاد مثقفي غرب كردستان كنا ندرك تمام الإدراك أن مهامنا لن تكون سهلة رغم الحرية المتوفرة لنا، ومع ذلك حاولنا قدر المستطاع أن نكون الركيزة الثقافية الممتدة من روجافا وخصوصيتها في الإقليم، ونقدم ما هو ملقى على عاتقنا، خاصة وأننا أسسنا فرعنا بمباركة من فرعي أوروبا وآمد، وكنا وما زلنا ملتزمين بخط الاتحاد، وبكل تأكيد سنحترم جميع القرارات والتوصيات التي سيخرج بها مؤتمرنا الخامس. حاولنا مرارا ومنذ تحديد موعد انعقاد المؤتمر الخامس أن نشكل وفدا مصغرا من الهيئة الإدارية لدخول روجافا وحضور المؤتمر والمشاركة الفعلية فيها، ولكن كل محاولاتنا باءت بالفشل جراء الإجراءات التعسفية بين شطري كردستان جنوبها وغربها، لأن دخول جزء من كردستان يبدو أنه بات أمرا شبه مستحيل حتى لو كان لحضور فعالية ثقافية. ولكن مع ذلك نحن نتفهم كل هذه الإشكاليات ونتجاوزها حرصا منا على ما هو ربما أكثر أهمية من عقد مؤتمر ثقافي جامع على أرض روجافا، أرض الشهداء والتضحيات
كلنا أمل أن يخرج مؤتمركم بقرارات وتوصيات تخدم الثقافة في روجافا، ونحن في فرع إقليم كردستان لاتحاد مثقفي غرب كردستان سنكون على استعداد لمتابعة المسيرة الثقافية معكم. وكلمتنا الأخيرة لكم هي تحياتنا لكم من كردستان إلى كردستان ودمتم. الهيئة الإدارية لاتحاد مثقفي غرب كردستان. سباس. كانتون عفرینه کنگرستار بر برتری رخصن کردن جنایم جبو کو ام زدتر گرینگی و رخصن دجیانا جناندا هر وها اصل خبات کنگرستار د کانتون داناس بکن گرک جن هر خبر رخصن بکن توی چه ود بینی نرینه دا چیه هر جنک مردو هارده ببینن ما في خونس كان بر إيشن ما درب زبونا وما حل كرنا والحمد لله بهافرنا كو حتى نكو جيون كرنا. تماشمان نيجا دمو چاغي وخش بلكي ام دبيسه دبينن وكي گو ام دبينن هر چا پرچه كردستان دي جوهر د بنيه چه هز دبه کو دندر و بانگوازی دا جی خو نگرت ته و مجاره کو دخوازه دخوازه دولت ترکیه هر و خون و خیالی خو ایگوبری ناکا فرسند گرتنه و ایریشی کردا دکن دراوا ته دولت اواناکه بواتونی وا خو پاندنه هم به شمال دو خو تدروجلاتا ناوی ده ناوا آگر دایی که ناوا وی آگری هدا تبکیر خانه و پاراستنا تتنه به تفشه و تتهره تتنه به ضرورية خدا إنسان الحنوني إنسان هادئ كاري قتل قلم كتكو هنجي قلم رصاصي في قلم رصاص قتك في قتل نبيسا قتك her gün onlarca şehit veriyoruz. Bir mücadele içerisindeyiz. Havale herakol az Brezi ve Birtini. Na em hatine serê çakî gundekî hava derbe gude çanka. Çan jî çê dikirin çanê hotîno vî vo gundî. Wala şivonim işte dan êzingo şivonim erê. Tu çikar dikî? Eş dan barpês. Korî molê zêtûn û marê daro. مختارم عليكم لا مختارم عليكم ایرو اما چیروک و دیروکا گنده منازه ناس بکن گنده منازه 5 کیلومتر دیکه و روجاوای کوبانی دورا 500 مال لوی گندی جیان دکن اف گند بشش مالان دست بکر عشیره وان بشالتیه گو بیش ولدی 5-6 مال هاتنا ورا بیش ولدی ام دور